Fakat toktот demeyince aytıyorum. Aldı Isıköl. Gezeksende kapitan Nursultan Muhammedov Karakuş deydi. Mingen arımağı. Bular endi süйлöşüp alıp oynап atkanda эле bir men салам андан кийин сен сал дешип. Азыр Ысыкөлдүн жигиттери жакшы чабуулга барган, бирок мына карачы Оштун палван жигиттери акырындап мына бир ширактан алып аутка сүрүүнүн аракетин көрүп атат. Өткөзүп берүүнү жазады. Эми мындай учурда албетте башы жеңил ойнок аттар şu Tayгазан түйүнүн жакшы жигиттерди жаратат дегенче болбой эле алда. Bu oğlum mümkünçülüktü ondan çıkarmış gibi.